Nakabenta jang ka normal conception baro ngitip bangidan kam ya ka normal semen count na do 1520 million. Henry kane ka pregnancy kalaniam bar ka sperm count do na ya ka 2 million. Haoit ka long ka bala lingba ka jingdan jang ki technique jang ka XC enterocytoplasmic sperm injection. Ngila banjit morphological normal sperm but ngin ya inject ka po ka sambay jang ka female partner bengin yo ya ka result ka babyang. Karila jang Farmers Produce Organization hak sitok diang jang tayo. Kalai senok tilang hak bane Iashimbynta hak jing rakhe ya ka International Yoga Day. Hak bagi Nongrep kena kenhuan kle Iashimbynta hak jingle yoga kabala penlong hak Gladden Tower Hall kabadun hanong po hak distrik Bhoi. Iashimbynta jang jing rakhe ka International Yoga Day kabaju rakhe man ka arpui terik ujilio. Ka National Service Scheme NSS jong ka Bhoi College haka jing snok tilang bat ka Meghalaya Yoga Samiti haka arpui terik ujliau arhajar arpusau kila penlong ya ka jing lang lang jong ki samla pule ka Bhoi College bani Iashimbynta haka jing yoga ya ka bala penlong haka auditorium hall jong ka Bhoi College. Hagani kesni lawan bani Iashimbynta lang do State Secretary ka Meghalaya Yogasana Sports Association Udi Pangkar Nandi haga jingdan lang UM Singh in charge ka Yoga Cell Bhoi College ikong YVs Imle Program Officer ka NSS Bhoi College ke volunteer jong ka NSS Bhoi College bat kiwai ka jingrakhe ka International Yoga Day ka basipo jong ani kasnam ka dehlor kapang Yoga for Self and Society. Da ka jing tmu ban pin sapriang ya ka khubor halor ka jing yo jing mentoy ke bayo bonjan na ka jing penlen menle ka yoga ngaduk ka kya aga bor mat bat komjo aga bor pakhat.